Maikanem Abilin. Tinapalapas nagbaligid ang song kan lando anang serak iti pagnana dan darina iti asyenda. Nagbaligid anang takaw iti duldulin ti balasang akwarta. Iti sabali abangir saan latamot amalipatan ni amin ni Victor kat impeksana kini Rosa ti marikriknana. Dimngeg metlata ni Rosa iti ibagbagana. Kabayatan na iti kadadaela kan Rodrigo iti kusina. Nakangegda iti nagikis itagagayem at 20 tuloy iti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin. Ano dayjay? Agtatakaw ka no? Mabitlay. Kita no niya dayjay. Ikis ti paponan dayjay. Agsaganak, inak alaan ti paltog nga iduldulin ko. Amangan mat no adda nakastrak iti mansyon nga agtatakaw. Paltog dayjay. Adda nakastrak ang managdakdakas diti mansyon. Rumarakon, igam ko ti paltog nga adda kanyak. Nunaskan ang makipinaltugak. Aramidak. Sa magkaagwardya, lumapan ka pa lang amin. Awanan tayo iti gwardya, boss. Napasag na amin na. Katwa! Sarakan tayong dimansyon! Carlota! Agring ka! Carlota! Aglimang ka! Amangan lumapatay na kada kitag tatakaw. Tipaltog ko. Alaag. Paltog tayo dyan, Rodrigo. Nakastruk na kitag tatakaw dito mansyon. Kasano ang napasamak data? Desilita, Rodrigo! Sarakan tayo! Boss! Aman tayo amin nga iduldulin da malas kang kwapa. Kami na mabalinto ng ila ko, boss. Agalis to kayo, kakadwa! Nakamaskara dagiti agtatakaw. Saan ang makita ti Rupada? Ngamnasken ang maamuak no asino da. At tapak adabart da kita. Jak maasit ganti telepono. Ang mga nada makakita kanyak. Kat paltugandak akas iti may sa agbabaunan itay. At da aktorong ditay. Amuak no asino da. Ikatak ti maskarana. Dito ti paglimangam, Carlota. Igamot ti jewelry box mo. Kan ti bag ang naglawan iti kwartata. Saan ka rumrumbad dita? Wan, Rodrigo. Wan. Saan to amamuan tagtatakaw ti naglimangam? Oray na ti mapaspasamak. Saan ka arumwar dita? Awan baul ko katakwada. Nagaduda. Katagiti babaunan. Pinatay da nga taan nila. Agtali na unaklatan dito naglamangak. Sapay kumata nakapaglamang damanong Rodrigo. Digang na ididakas. Asino kayo? Ano? Sa punan niyo ti kwarta kan alakas na! Kanalpoong tinangag ko. Namindo. Asino nga ta tinapaltugan? Sapay ko mata saan adamam Carlota. Dahil dyan ti may saan nakamaskara. Masidag diti ayaw ko. Paltugag. Napantag. Boss, kawanti kwarta kan alahas ang makita dito sila ngayon tayo. Sa punan niyo, kalkalon niyo amin na makita yung mabali na pagdudulin da. Unas! Dagiti awanan bain. Saan ang mabaling agbaligi da iti panggagda? Makipinaltugak mat. Saan ang mabaling aglamlam mga klatan dito eh? At dapaltog ko, katnaskan nga aramatag. Ano? Humura tayo! Libat tayo jay. At ti awanan bain. Sa bali tinapuntaan. Sa punan niyo tinapalto!
Sa pulan ako na. Ngam saan dak ang makita dito'y naglamangag. Saan tayo naalat ikang Romana panggap tayo? Kumano tayo dito boss. Juan! Tulungan niyo dagiti dua kakadua tayo nasugatan. Agawan tayo kakadwa. Kasi nyo. Agawan tayo mapalitilugan tayo. Salmag, palpak. Anya lang dagiti naalat tayo ti mansyon. Wool clock boss. Salbag. Clock tem antigo. Nagina na dyan, boss. Saan lang na iti naalat ikakadwa tayo? Nagiti na dumapa ang dekorasyon iti diding. Naalada. Salbag. Narigat mo na bagkatan nagiti nagdadakil nga appliances na. Delikadaw. Ha, salbag hindi. Boss, nakita mo ka din ni Ella. Ha? Sayang. Jack na lagi itaya sinapaw. Jack nakita. Anya? Nung nakita, sigurado ang pinaltugak, boss. Ngam sayang. Jack nakita. Rodrigo! Rodrigo! Ma'am Carlota. Apa gusto mo itong tinagbanag? Pinatay daw ni Manong Rodrigo. Nangag ko pinaltugan da ni Rodrigo, Ella. Gapoy tinervyos ko. Tsaka nabuti umnong harabitan. Narumora kiti naglamang ako na saan. Anya. Lumapay asaan ang nakipaglambang kanya ni Rodrigo. Apay asinango na dagiti agtatakaw. Idinto tandamot paglambangan mi. Saan na madlaw dagiti agtatakaw. Ma'am Carlota. Agbayag dagiti agtatakaw no asino naman. Agbayag dahil. Ada napaltugak kada ko na. At dapat napalit ko itigam ko apaltug. Katang amo na da napatay. Ano pati serbi nagitin lambang ko nga alahas kan kwartabi. Tanatay batan ti asawag. Ano pa? Anya, awan kwarta ka na alahas ada isang butyo? Awan, madam. Wall clock, tinaisang putmay. Anay ko, madam. Anay. Takas lapaglastog mo pa'y awol klaktin sang butyo? Pasensya kayo, madam. Ngam talagang awan kwarta nakita mi ti mansyon. Anya, Awan na pulos ti nakita mi a kwarta wan walahas. Kinalkal mi amin. Linukatan mi amin nga paradorda. Ngam awan na talaga ti nakita mi. awan serbiyo! Nalaing kayo ngagsaw ngawan sirbi may. Di pa ilada kayo tinapan ni dyan nagtakaw. Takita man no kasano tilaing yaw. Anay, anay. Di nagsungpatan iti kastatungan. Ha? Amam mo na. Anay. Dak kayat nga damang sung pasungpat kanyak. Maawatam. Pumanaw kan dito ituan. Pakawalan ng madam. Sige, inakon. Madam, pasensya kan. Ngam talagang awan naramidan mi. Tawan mat nakita may akwarta kan alahas. Nagdadakal na kiti appliances da. Kat di mi may ruwar. Tasan mat anal ka. Kan may saan kami mat nagtaktakaw kadag iti kakasta ang gamit. No di kat kwarta. Wano alas lang titaktakawon mi. Oh, Pasensya kan, madam. Sige. Inakmatan na ginana. Panawan kayon dito. Rina iha, naimbag ta na sa paka nakariing. Umay ka iha, agtugaw ka. Tasya kunti mangisagana iti kapem. Mama. Iha, kaya't ka kasarita. Saan mo ko mga ibagbagakan ni papam ti may papan, iti pan nakasarak ti asyenda. Ha? Mabalin ka di asyakon ti mangibagakan ko ana. Anya? Wan iha. Sige, Mama.
Da kayo ti makaamo. Amo matan ni Papama. Ang mga numaatake pa ay numaamuan na ti panakasarak ti asyenda. Sige, mama. Da kayo ti makaamo. Aniya, awan tinatakaw da akwarta kan alahas ko nam. Awan. Awan serbi ti ipapanday ti Jaya Mansion. Aniya. Sayang lang ti oras daan na pa ni Jay. Galing nga rod. Talaga kasta. Bumawi kan tulangan iti sabali agun daway. Rodrigo! Apayanas ka na pumanas ka. Apayagi mo na uray ni Victor. Kunak nagbalin tayo anaragsak. Apay mo talakas to. Ma'am Carlota. Awarin ti asawa kela. Kasano itanda ito Rumbang magsumbat dagiti nagaramid iti kastoy. Ma'am. Naibagakon iti polisya tinapasamak dito Isong adan imbay ang nag-imbestiga, ma'am. Panagkunayo ka di, kat matiliw dagiti managdakdakas, anang serak diti mansyon. Saan, madam? Awan lap pamatik. Ngam di kay agdanag, mama. Addan tumat aldaw da. Apay anairaman tayo iti kastoy apasama. Anya ti basol tayo iti pada tayo ataw. Apay kastoy tinapasama ka na tayo. Kat isumatan ti makagapuan na tayo ti asawa. Ang magpaitan ti kwarta ka nalalahas ko. Nga iso ti kinapkap kapak iti naglamangak. Ang magpaida kita kinapag nang. Ma'am. Lukas to'y batan tinapasama kiti asawa. Uray, itat ko lang kumaamin na kwarta ka nalalahas ko. Basta saan na ko pinatay ni Rodrigo. Ma'am Carlota. Awanan nila. Awanan ti serbiti biyag kanyang. Makonsensya kiti husto. Kaslakit din dapat patag kanyang ti kwarta kan alahas. Ngam ti biyag ti asawag. Tapi natin dapat. Awan basulyo, ma'am. Awan basulyo. Naku, mataintat ko lagan ti kaya't dagiti agtatakaw. Nalapit. Saan daw pinatay ni Rodrigo? Basol ko, Ella. Basol ko. Ma'am. Pagkawain niya kay Rodrigo. Awan basulyo, Ma'am Carlota. Awan. Basol. Dagiti takas at tao. Anya da ito'y nakasurat iti da iti apagiwarnak Simon. Ni Rodrigo Quintero. Natayon. Tapi natay. Dagiti agtatakaw. Wan, ni amigo Rodrigo da ita, Anita. Anita. Kita man nga agpaiso ti biyag, Simon. Manya ti katawam. Day ta ti ganabon, tinatangkan ti ulo na. Oo, mama. Kasla naragsak kayo amang basbasa iti day na pagiwar na ka.
Ha? Kita man day tabas-basain nyo, mama. Taapay, anaragsak kayo? Anya ti rason ni Anita iti dayta nadlaw ni Rina. Gagayem. Di uliwan na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem apilin.